Muslim chung kwa sa khwa nain mang tak chung kwa tang ron char chuak le seilian kania Lahore bazar ming thang tak isra sum don na hlotling ve tak nein hun ka manga carpet parda le bedsheet ti velte zuarin a hlotlin po ka hlotlin pui ve ang rengani keika muslim ni dan hi la thu tak chi kania Quran te ka zirtir sei nuam te ka tia achang chon ka chung te po ka zirtir thina ka soya kan zir ho thin boka amai ro chu tiang ani mek lai chon boina hria thiam theilo tam tak hi ka nei ru tawa mi bula Quran ka zirtir thin mek lai po chon ka chung rila hian zawn tam tak ka neya chung zawn chan na te chu ka zong ru rengani ti chon pathian khongai na zara a chan na chu bible a chon ka muta a chan na ka muta ka chon bible chu ka zir tran ta ani amai ro chu tir chon ka tan chon bible han zir kha har sa em maya minute reilo te chung chu kan keu phoka enge motaka om ringin kan keu vel thina chumi zo chon ka nangai bible zir chu ka tran le da thina ni chu mong changa bible ka zir chho thin dan chu alo ni ta ni in ka chua sana pon kan ra che hian christian kania ti chon ina kan lu le che hi muslim kani le thina kapa hian mo sakal tur hian voi tam tak min nor lui thina abikin zir top ni a hian ma se ke ero chu ka ril ru zong kha christian an pe pum hlum vek to ni ka chung te thu dik hril chu a har sa ka ti em engtin nge ka hril thei te lu lang Pakistan a hi chon dan kan neya muslim sa khuen christian emo sa khodang hrim hrim a in lekha a khap tlat sia mi tuin emo kha dan kha an zom lova sa khodanga an loin pelui ni chuan an chhungten ani emo midang po ni se kha sa khodanga in pe kha a that thei tu apiang chu thang chua an ngai ani an choi moi jok thina ni ka thuru ka pai reng ka sei chuangam si lo khan min ti lau to boxi ti chuan thutluk na ka siam ta ka ril ru ina min hruai na kong lam chu zoin in chua sanin pathian ina min hruai dan ang kal top chu ka ti thluta ti chuan pathian ruat angin ka in le ka sum don na zong te chu ka kal san ta ni in chua sana pathian in kal tura min ti na lampana ka kal chu thom na pani chia ka in bela chu ka kor hak lai le ka hi kor hak lai chau kha ni pathian chuan athu hra tua tan min thanga ti chuan mun sang kalin pathian chuan tum nein min manga program le function sang te ka testimony te chu ka soi thina pathian in min man adu na pianga chuan ka kal top zel mai ni chutia evangelist te ka lo ni ta ka chuan pathian thu chu ka kalna pianga ka hril zela tuya baptist te thlengin ka ti thina ni midang te po pathian rongbol turin a thei ang in ka cher chho ve zela pathian chuan Pakistan a chuan min mangna sa em abik takin Lahore le a che vel thing tlanga te chuan anasa zawala chutia thu ka soya thu ka hril lai chuan ti dan thin hi ka neya Quran le Bible te chu ka da kopa a tha zong in ka zirtir ta thina ni ka chung te chuan in ka chua sana Christian sa khwa ka phusata viau ti an lo hriat chuan an thin rim em maya boina le vauna te chu ka tok na sata em maya ti chuan an ngoi bo pui mai thei chalawa min zong ta ka thian te ho po chuan min zong boka chung thu te ka hriat chuan mun him lama ka birua ka chung te nan hriat lo na tur mun nia ka ngai mun hlatak thingtlang mun treu te biru taka chuan in hum him na zong in ka om ta chu rei lo te chung ka in hum him dan chuan thu dik zok zonga christiana in leta pathian thu hril tu hia ka lo ni ta ti an hriat chuan muslim le islamic scholar te po chuan ka chan chin chu hriat chin an chak ta Christian biak ina thu ka soi ti tele Islam atanga Christian ka in let ti an hriat chuan an thin rim em biak ina te chuan an thin rim na hri thlatur te in an ron kala boina te ron siamin in 12 wok na te an ron thlena silai te an met puaka pastor rafika fa pa phei chu ake an kap nge ni chu ka om lo lai thil thlenga ni chu thila thlen nu chuan Lahore chu kan chua sana enge mo pal kan to lo nan ti in se khu pura chuan kan kala amai ro chu boina kan nei le se khu pura tang chon sakoda kan in son le boina ngai bok chon min zai zel awang chuan sargoda tang chon Islamabad clandestine li a chuan reilo te kan cheng ta ti chon Islamabad a chuan pathian rong bol chu ka tran le ka ti tur pathian ina min tuk chu a thu hril zel kha ani tlata chu vain khoi hmuna ka om poin
ka ngoi reng thei lova pathian thu ka hrila ngai ani thu ka hrila piangin ka chanchin hi khoi tang emo hian alo pu ru le thina muslim ho chu anril ruwa huat na inan khata anril ru thalo le khak na wang chon muslim christian a ain let ti an hriat hian kongte an zo a khami christian a in let beranen po a in lai chin na an nei mi lo chung po khan an terrorist ril rudik lo tak kharon chuakin atina tangoi ngoi thina ni hei tak hi ne kain le chung chang an hriat po khan boina na sa tak min siam ta reng ani min chhuwa khan tum lo ani ber muslim haven min ti boya min vau emo point police ne na kan thlen ngam ngai lo police ne na kan thlen ani chuan anni chuan ka chhungte bula min hlan don sia ka chhungte la chuan min mu vele min phuar be emo min tha in pe irangin min lo ngak sia ka tan chuan dam kho chuwa theina chance kha a om lo tlukani ama sabera ka chhungte le ka thian te ka hlawa le terrorist riat lo an na ber po christian te ti boya dim na nei mi lo wa ngai sa thin ho hi voi tam tak kan be donga kan zama chuti huna chon pui tu le tom him na turte kan zong thina ma se tu ma chon min pui du ngai lo ani kan christian community tanga chung kwa zong zong po chuan islamic terrorist ho te chu do le te mo lo ma chon du na ril ru ka tu man kan pu ngai lo chutiang po in christian bekin zong zong te pon muslim thlipui lo tle ma a chon an ding ngai lo tranpui na kan ngen point min nar sak zel thin aum zia chu min lo pui ani vai chuan kha biakin a khan boina na sa tak ato ngal don wangani tun nai lok khan islamic republic of pakistan te laga christian te intiem na chu al chhauna sa ema rampum anga chut po sa kho te jok christian te hian an digna chan vo zalen taka thu soi ve theina chu an aw chhuwa puya mi tu point an digna chan vo aw chhuwa puya an ka an hlek chuan an vawa trong kam bol hlo mang le an chelo tu ang hial ten an pu le jok thina ni the open doors organization in an saidan chuan pakistan chu khovela christian te ta na mun tri bai omber pariat zinga an telani khothlang lamram enge moza te chuan thudik haiderin christian tlan chia te lo huma hnekin pakistan chu christian te ta na mun hima an ngaya khothlang ramten an din mun khirzia an thria chak du lo thina wangle tom himna an lo pek du thin lo awang chuan lo thei lovin pakistan atangchon ram hnai le kal ol samber tur an din mun thra thiam thei tur anga an ngai malaysia anga te an himna zongin an tlan cheta thina amai ro chu an ni rampo ramdang ang thovin an hnena himna zonga local te chu dan lo anga lut le dan bo chia misual angten an lo puwa islam ram atangin himna zongin islam rama bok boina an tok le ani an tan chuan an torna hi atop hlei thei meu lo ani pakistan chu muslim ramania malaysia po muslim ram thovania pakistan a boina tam tak kan tok ti ka hria achan chu kan ramania min thretlat ani mase malaysia chon tuman min threlova chu wang chon ral mo takin sa khuana po kan kalpui theya amai ro chu ka experience atanga ser du ka nei cheu chu pakistan a muslim christian in lette min ti boy dan le min ngai sakdan ang aina sadain malaysia hian alo na sa zoga pathian ro puina lan chuna tur ti khailak zonga anril ru khak na le sual na kha heng ram pani mi puite a hian a om ve ve ani anin angreng kan ril ru po ana hle ani malaysia le zel pakistan ril ru ang an lo pu ve tho kha chu mai pol ani lo pakistan ai mai malaysia min ngai thei lo dan kha alana sa fe zogani pakistan a chong kan tlan sia na tur mun te hrir hriat te kan ni ve thina omna tur min petu te an la om ve zeu zewa mase malaysia ero chon kan din mun kha har sa ema na kan nei thei lova visa te lo chon na tho phal sak kan ni lova ni tin mai hian kan dam chhuwa nan kan be thina ni kum ni chu kan om ve ta heng kum ni chung hian har sa takin thlathum emo thali emo vel kha room khata kan oma ani lo le biak in chau hi ani le maya kanin hum him na om chun kha hola tele akil rem chang la ya te kan mu mai thina biak in te chu kan ti fai thina midang puina mangin ti chuan kan ei ve trok trok ani chu thiang chu kanin tun nun na le tun thlenga kan hun man dan chu alani pakistan ain helai kan din mun hi ala har sa fe zoga pakistan a chon mani tongin
mani trong mang ngei te hne na thu kan la hril theia chu vain helai hmuna chuan a che ta che chuang nge alo nga ya ma se Malaysia chuan pon kan chhuwa chuan police hawan lo lang vata dan lo anga lut khesin entik lai po man thei reng kan nia min man ani chuan kan hole to kher lo mai thei an man te chu thamna Malaysian ringgit sang khata tanga sang ni vel an deal thina chu tiang te ni wang chuan kan chuak thei lova na la kan thok thei hek lo Brickfield om International Church FGCC an ti te chuan in hum him na min pe a an ni hnuai chuan Pakistan chung ko tlem te chu thlamuang takin pathian kan fak ve theia an ni chuan a hmun in rel bol le a lu man zong zong chu an tum veka keini ho po phal takin om min phal saka tui taka mut na tur te kan nei ve pha chung te chu ni ma sela kan ta ne ro chuan dam kho chhuwa chu ala har sa em reng thawani Pastor Galip Paul chu Isua Krista amangai na wangle Christiana ain le wangin anram Pakistana ti du da na sataka tuara tuna hian re thei takin Malaysia UN Refugee Agency UNHCR te ngai sakna dong lovin har sa le re thei takin oma chung zong zong te chu tuar ma se amangai Isua tan phur takin rong ala bol zela ator na zong zong kan hriat puya ti du da ani na te Muslim sa khola ursun mi takni chunga Isua Krista tan adin tlat na te hi afak oma adin munte alo that deuh dewa arin tlat pathian ina avena a ompui zel theinan te arong bol le zel na tura chak taka om theinan i tong trai pui mol molang u